Željko Mitrović posljednjih dana objavljuje informacije o baki prasetu i prikuplja novosti o ovom youtuberu koje će objaviti u dokumentarnom filmu. Povod ovome je javna optužba Bogdana Ilića, koji je tvrdio kako mu Mitrović duguje novac. U pojedinim postovima direktor Pink televizije pisao je o tome kako je baka Prejz učestvovao u određenim kriminalnim radnjama, a tom prilikom naveo je da je youtuber krivična dela radio sa ocem u Amsterdamu, gdje sveštenik Nenad Ilić i živi. Ovaj javni rad prokomentarisao je i Nenad Ilić lično, koji je u opširnom statusu objasnio kako on vidi celu situaciju. Njegovu izjavu prenosimo u celosti, sećate se, možda oni sa nešto malo više iskustva i pamćenja, onih radio emisija sa pozdravima i čestitkama. Polazak u vojsku, rođendan, svadba, pa SAD i ja da pustim prijateljima jednu pesmu za podršku mom sinu. Pink Floyd, Shine on you crazy diamond ili ti u prevodu, sjaj ti ludi dijamantu. Nisam nikad bio žanrovski određen, ni rocker, ni džezer, ni folk. Ali ovo je SAD pesma za njega. Njemu verovatno spora, pošto on ima brzinu i energiju kao ona nuklearna elektrana u Zaporožju, bez obzira na povod, da li je veliki ili je banalan, slučajan, a pod Božjom kapom ništa nije slučajno, ušao je u nemogući poduhvat. Da se sam obračunava sa fabrikom zla, pokušavao sam da ga odgovorim, ali ne vredi. Ad ga neko uenjuje ili mu preti, uključuje se na dugme. Ao ja kad sam bio mlad, Bogdane, sine, zbog svih nas, kad si se već uvalio u to, moraš da pobediš. Sije sine svojom blesavom iskrenošću protiv ogavnih gospodara laži, nisi ti junak kao Miloš, i sam to znaš i priznaješ svoje mane i slabosti, ali ako nemamo boljeg od tebe da stane na crtu s kotovima, najbolji si, napisao je Nenad Ilić.